Akiswan Imphal, Wahingbum Washington na pau pajeri, ahanbada maruiba pau. Gৃহमंत्री गोविंदास कोंथौ जमनंगाची कामजोंग जिल्लादा चतुना मफमदुगी हौजिक ओइरिबा फिबम यंगसिनख्रे उमंगाक सेनबामदी रिजर्व फॉरेस्ट लम खोपचिनबा थिंगनाबा खोंजंगी सरुक अमा ओइना ngasi सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन मणिपुरना हाइंगांग चिंखोंग यंगसिनख्रे मणिपुरदा सुंगासी अनिसुबा नेशनल लोक अदालत पांगथोखरे बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की लुसिंगबा सुबेंदु अधिकारी नोंगचुब बंगलागी मुख्यमंत्री ओइना वासक लौख्रे अमसुंग प्रधानमंत्री ना हयेंग तेलंगाना दा लुपा कोटी लिसिंग अमा चंगा कुंथ्रा मंगा रोंगी तोंगान तोंगानबा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिंग मियाम दा खुचिनगनी गृहमंत्री गोविंदास कोंथौ जमना लुचिंगबा एमएलए कांगबु अमनंगासी कामजोंग जिला की वांगली नमली अमसुंग चोरो खुलदे चतुना मफम अदुदा हौजिक ओइरिबा फिबम यंगसिनख्रे थासिगी तरेता इंडो म्यांमार ngमखै परिंगदा लेबा खुलसिंग असिदा चरांगनबा फिबम थोखिबनी सोशल मीडिया दा थागतपा वारोल अमदा श्री गोविंदास कोंथौ जमना मफमदुगी नुपी सिंगी लूप सनालोंग उनदुना वाखनकी हाइरी श्री गोविंदास ना हाई सरकार की माइकैदगी मफम अदुदा अथुबा मतमदा शांति अमसुंग तंगदु लैताबा फिबम पोरकनबा लौखतपा याबा थौरांगसिंग लौखतली मियामना अमत्त ओइना पुन्ना लेमिनदुना नुंगसी चानबा पोरकनबा होनमिनसी हाइनसु महागना हाइरी श्री गोविंदास ना हाई Honorable Chief Minister na koi si ngarang ba tom si yong na ba koi sat pa yagadra hai na hai ba matam da kudak hek chang ho matam da koi yobang ng madra nga moidra hai ba ski pau si lora ka koi sat se ha ba si morning da koi kare ta ga koi lak sa koi lai ba si ready da su mga awana ma yang nang ba ching da su awana ma yang nang ba si matam na dong poro ba du koi na masi yam na section na yam na sing na yam hai na koi sat pa mathau tai अफब इमाइ बेलसिंग बिरको लाम दसि इमाइ बेलसिंग लोइना दाइलरगा तासिनंगि बंगाकन खोंगचेद दुदा एमएलए सिंह थोंगाम बिश्वजित थांजम अरुण कुमार रामुइभा खासिम बासुम लैसियो कैसिंग अमसुंग अब्दुल नसीर सुयाउखी कामजोंग जिला की नामली खुलदगी हौखिबा सगोलसन नुमिता KNAB न फाखिबा नुपी एदुंगासी थादोरखरे असम राइफल्स की चेरोल अमना हाई नुपी एदु सोरो खुलगी खा थंगबा माइकैदा थादोकलंबनी असम राइफल्स ना नुपी एदु महाकी मापुरोइबा अमदी खुलगी मियोइसिंगदा खुसिनखरे थासिगी तरेता नामली वांगली अमसुंग सोरो खुलदा थोखिबा थौदोक्का मरी लैनना असम राइफल्स ना KNAB की मियोइ अमसु फादुना पुलिसता सिनरखरे फारबा मियोइ अदुदगी खुसु खुलाई कयासु फंगबा ngamle सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन मणिपुर नंगसी इम्फाल ईस्ट के हाइंगांग रिजर्व फॉरेस्ट की सिंखोंगदा एरिया डोमिनेशन चथखरे सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन इम्फाल की चेरोल अमना हाई डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर विक्रम सुरेश नाधिगी लमजिंग मखादा पांगथोखिबा एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज अदु विभाग असिना थाजब थमखिबा वाखलोल उमंग वामंग ngak senbagi thabak-sing hena mapangal kankat hanba amadi reserve forest area singda aina yadaba thabak-sing chathaba thingnabagi pandamda chathakibani area domination aduda haingang reserve forest da aina yadaba mongda lam khopchinduna yumkai sajilakpa uwa yanthatpana singba thingnaba ground verification chu chathaki मणिपुरदा करिगुंबा इरांग अमा थोलकपा मतमदा ख्वाइदगी चाउना चैथेंग नंगलिबा असि नोंगमगी सुरा नोमलगा चारिबा मियोइसिंगने हाइना पॉलिटिकल कमेंटेटर सोंगथाम बिजोयना हाइरी इम्फाल के लंफेल पाटा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा श्री बिजोयना हाइ करिगुंबा थौदोक अमा थोलकपा मतमदा अतमनना कैथेल सिंगदा ताइनबा असि अचुंबा खोंगथांग नते मसिगा लोइनना ममांग थादा थोखिबा बिष्णुपुर जिला की तोरंग लौबी थौदोक अदुगी मतंगदा NIA न थिजिलेबा सिदा अथुबा मतमदा चपचाबा लंगला लंजिन पुथोकनबसु मांगना तक्सिले राज्य सरकार की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर TS सरनजीतना ngarang न्यू दिल्ली की C7 एम्पोरियम कॉम्प्लेक्स लेबा मणिपुर इंफॉर्मेशन सेंटर की फिबम हकथेंगना यंगसिनख्रे Directorate of Information and Public Relations DIPR की चेरोल अमना हाई खोंगचेद अदुदा डायरेक्टर ना सेंटर असगी स्टाफ सिंग उनदुना पाइखलिबा तोंगान तोंगान बथबक थौरम सिंगी मतंगदा वारी सानकी मसिगा लोइनना नेशनल मीडिया अमसुंग राज्य सरकार अनि की मदकता लैनरिबा मरी हेना फगल हनबसु डायरेक्टर ना सेंटर असगी स्टाफ अमदी ऑफिशियल सिंग खंगनकी
ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯊꯠꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯣꯏꯉꯥꯝꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯅꯤ ꯆꯍꯤ 15 ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯔꯛꯂꯕ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯍꯜꯂꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11 ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯅꯤꯠ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯀꯤꯌꯔ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯁꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕꯤꯍꯧꯔꯣ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯐꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯊꯥꯖꯟꯕꯤꯍꯧꯔꯣ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯣꯡꯃꯟ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 8131070337 ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨल मैत्रम टेलीफोन नंबर 8414966342 Admissions often. Millennium Institute of Sciences, Kwakethil Mayaykubi Imphal Gi. Chatliba academic session, listening kungataruk kungateret ki, class 11 science ki admission hosari. Chatliba session asigi pijariba kudong sabasing, Board of Secondary Education Manipur na loba, class 10 ki examination da, CGPA 6 ki mathak 7.5 ki manung da laiba mahirui sing da, pre-admission dagi hauraga, akak na basit masing da, CGPA 9.8 ki mathak 10 pau ki manung da lakpa mahirui sing da, admission fee, monthly tuition fee, practical fee, examination fee, notebook grant, prescribed textbook grant, uniform, hostel fee, free oibata natana. Tha kudigi lupa lising taragi scholarship su pizari. CBSE digi lakko mahiroi singisu kurong sabak kyamarum thamjari. Akakna basit masingni ngasimak tanabiu Millennium Institute of Sciences, Kwakethil Mayaykubi Imphal. ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ National Legal Services Authority na sinduna ngasi laibak sinba tungbada anisuba National Lock Adalat pangthokre Akasvani News gawari sanabada authority asigi member secretary Sanjip Pandey na hai lisingani kulhumdoidagi lisingani kunmanga phawbada National Lock Adalat tarani thoirak pangthoktuna lupa koti kuntaruklomgi case sing loisinkhre Manipur State Legal Services Authority amasung District Legal Services Authority na sinduna ngasi Imphal gi Lampel Pata Laiba Court Complex amasung District Court Punamakta National Lock Adalat pangthokre Masal Sagi Executive Chairman Justice A. Bimol Singh amasung High Court of Manipur gi Judge Justice A. Guneshwar Sharmana Lampet Pal amadi Bishnupur da pangthokpa Lock Adalat ki thoram sing yangchin ki Makhoina Judicial Officer Singamadi Lok Adalat Bench Singi Member Sing Yauna Miyoi Kayaga Chuwari Shanaki Justice A. Bimol Singh Nahai Ngasigi Lok Adalat Asida Court Sing the Panduna Lairamba Case Contrataret Amadi Pre-litigation Case Lisingani Sahumar Fumarom Loisinabatogani Chandel amasung Tengnopal Jila da sungasi District Legal Services Authority Chandel na sinduna National Lok Adalat Jila Singadugi Chief Judicial Magistrate ki Court Complex ta pangthokre MLA Karam Syam na hairi Raija sigi naha singna mipal tangda na hingbang amna balambi thigadabani Imphal gi Rupmol Theater da ngasi mahiroi singda manamatum yanthokpagi thoramda Shirisham na hai Lairik hairaba singna thabak phangdre haiduna kangaung duna nisha sizinarga laifam thokte mahang na hai Education ki mangal su pajana phangaba mi chingduna nisha se narga ngaur graiba adu lare haibu ki wan tok lai ribro hingna bagi lambi di bhari galai masana masabu mating pangjaba ngamaba masada self confidence lai raba mi mating pangbu su ngamgani mi yai thona bu khangani humanity ki wakalon su lai gani aduna life like su tammi ngai ki manung sida mi ema oibada sangba darkar lai bu gun mayam se tansin ngadabane Trong Laubigi Togdokta Angang Ani Laikidaba Masung Madugi Ihoda Mioi Ahum Laikidabagi Togdok Amadi Singi Jila Sing the Satekiba Etek Puyaning the Bopongdok to Nangashi Kaksing Jilagi Manungchan Laiba Hiang Lamuabugaida Miam Gyoiba Mipama Pangtokre Mipamadu Amuko MSF PLM PAM Amobha Amadi COSR Gimijang Makada Tongan Club Amadi Lupkayana Sinduna Pangtokibani Amaromda Togdok asida laikidraba angang anibu ngasi Raija Sainik Board Manipur amadi All Manipur Ex-Servicemen Association ani na ikai khumnabu utkre laikidraba angang anigi Trong Laubida laiba yumda pangthokkiba thoram maduda Thabaktagi potharaba Lieutenant General Konsam Himaloy na lusingduna
ꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯗ ꯂꯦꯝꯅ ꯏ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯔꯤꯝꯁ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯜꯄꯤꯡ ꯍꯦꯟꯗ ꯐꯣꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁꯀꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯀꯇꯥꯝꯅꯥꯎꯂꯣꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯔꯤꯝꯁ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ Civic Action Program की सरुक अमा ओइना मार्केट मैनेजमेंट कमिटी की मीटिंग मखादा ngasi नोने जिला की लोंगमाई बाजार दा लमतु सेंगदोखरे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इम्फाल सेंटर ना हाइरी लाकलिबा नुमित निनी असिदा राज्य की तोंगान तोंगान जिला खरादा अखाक अराउ यावना नोंग चुगनी पाउगी मरकथना अतेनबा ब्रेक अमगा मुक NABH Phanglaba AOI Babina Speciality Hospital asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine laying bagi khudong chaba pizari state asida ahan ba oina thyroid cancer gi iodine therapy haubaga loinana cancer khangdop naba PET CT scan leiraba hospital ni CMHT PMJY card paiba amasung government employee singisu laying bada khudong chaba pizari doctor singna tumor board phamduna anaba singi laying da chawna mating pangli akupa marol gi damak AOI Babina Speciality Hospital, Sajiva Jail Road, Khabaisoi, Imphal East, Tanabiu. Akasvani Imphal dagi pau tabiri. BJP Legislative Party ke lusingba Subendu Adhikari ngasi tongchup banglagi Mukhyamantri oina wachak laukre Kolkata gi Brigade Parade Ground pangthokhiba thoram amada Rajyapal RN Rabina Shri Adhikari bu thabak paiba madi aron bangak pagi wasak lauki mahakaloinana cabinet mantri mangasu wasak lauki Pradhan Mantri Narendra Modi na hayeng Telangana da lupa koti lising ama sanga kuntra manga rongi tongan ba railways ka mari laina ba project sing miam da khusinagani Pradhan Mantri na kilometer sa matara nipal sangba Kajipet Vijayawada multi tracking project Kajipet rail under rail bypass sumiyam da khusinagani Masina railgari tongduna chatliba miyoisingda chawna khudong chaba phangalagani Haujik sanabagi pau Naorem Victor dagi Manipur Veteran Football Association Sinduna Chatharakpa Kunmari Suba Challenge Cup Veteran Football Tournament ki final amasung ahum suba mafam hayeng Sai NERC Football Ground Takiel Imphal da pangthoklagani Final da EMFC Lamlai amasung Kaisamthong FC sanagani ahum suba mafam gi damak AFFC Imphal amasung Thangmaiban FC sanagani Tara taruk suba Ampha Senior Women's Football League lisingani kuntaruk kuntaret ki lamlong thongkhong da laiba artificial turf ground sanakhiba match amada Manipur Police Sports Club na United Pukhao Sports Association Upsabu Panjal amasino da thoikre atopa match amada The Young Welfare Club na Eastern Sporting Union bu Panjal amasino da thoikre Manga suba MNCA Boys Under 14 One Day Trophy lisingani kunma kuntaruk ki tauthongi khudaiban lampakta sanakhiba match da Thau Thangmaiban na CCK Khongmanbu ran nifuni thoi da thoikre Thaubalgi Moijing Public Ground sanakhiba atopa match amada Sedo Thangmaiban na PCC Mayai Koibibu ran chamga tarada amasung Khangabok Part 3 Cherapurgi Public Ground sanakhiba atopa match amada NCA Nambol na SSC Porompat pu wicket nipan da thoikre Ahum suba MNCA Under 15 Girls One Day Trophy lisingani kunma kuntaruki Thangmaiban Thau Ground sanakhiba match da Force Ketrigauna STYCC Sagolban Tera Kaithelbu ran chahum nifumapal da thoiki Ya school gi Sri Gopal Dev Mandap ta chathariba ahum suba Kaksing Tabam Kunjabi Sharma amasung Kumari Amita Devi Memorial League kam knockout Kendra Wise Kang tournament ki final da hayeng Oinam Kangkhutka Kaisamtang Kangkhutka thengnargani Washington Thagachari Victor Aroibeda Maroiba pau amukhana Griha Mantri Govindas Konthok Jamnangasi Kamjong Jila da Chatuna Mapamdogi Haujik Waiba Pibam Yangshin Kre Umangak Senba Madi Reserve Forest Alam Koptin Batingna Bakongjangi Saruk Amo Oinangasi Central Forest Division Manipurna Hangang Chingkong Yangshin Kre Manipur da Sungasi Ani Suba National Lok Adalat Pangthokre BJP Legislative Party ki lusingba Subendu Adhikari Nongsup Banglagi Mukhyamantri oina wasak laukre amasung Pradhan Mantri na hayeng Telangana da lupa koti lising ama sama kuntra mangarongi tongan ba railway infrastructure project sing miyam da khuchinagani Paulo Jare